Peşenga geçti guzariye u axwarnê li bajarê Amedê hat didarxistin. 56 kampanya beşdarî peşengeyê bûn. Herêma Kurdistanê jî beşdarî peşenga yeke ama geçti guzariye bû. Waliyên bajarê Amedê û bajarê Hewlêrê jî di peşengeyê de amade bûn. Heman demî de cîgirê Serokwezîrê Welatê Bakurê Qibrisê jî amade bû. Di peşengeyê de waliyên bajaran yek axivîn û giringiya peşenga geçti guzarî di navbeyna welat û bajaran de vegotin. هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتی تورکیا لە هەموو ئاستەکاندا پەیوەندیەکانمان پەیوەندی باشن و خواستی ئەوەمانەیە لە بوارەکانی دیکەش پەیوەندیەکانمان بەرەو پێشەوە بین کە ئەم ڕۆژ یەکەمینی پێشانگای گەشت و گوزاری میزۆپۆتامیا لە دیاربەکر لە ئامەدێ بەڕێوە دەچیتن. خۆشحاڵین وەکو هەرێمی کوردستان لەگەڵ شاندێک بەشدارین کە پێکاتون لە بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری هەولێر، بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری دهۆک و هەروەها سەرۆکی ژووری بازرگانی کوردستان و ژوورەکانی بازرگانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی تێدا بەشدارن. بله و وەکو زانین جارا یەکەمین لە هێرەمی ئەمە چێ دەبێت ناوکە باژار هەرێم ئەمە جارا یەکەمین چێ دەبێت فۆرە توریزمەیە سەیحەتەیە قدری 58 ستاند هەندڕۆ چێبوون لە 56 بازرگانی براندینگ هەندڕۆ دەهەنە bi tavayî 4 roja berdewam dike bi 3 salona pêk vêtê ve fora 24 mehê dest pê dike yanî îroj dest pê dike roja bazarê yani roja yekşemê piştî 4 roja wê deriyê xwe bigire. Li peşengeyê de şandek a bazirganan a ji heftê kesan tê holê ên Kurdistanê jî di peşengeyê de stand vekirin û ciyên dîrokî ên Herêma Kurdistanê danasîn. Di peşengeyê de serokên jorên bazirganên Amed û bajarên din ên Tirkiye ên Herêma Kurdistanê, bajarê Hewlêr û Duhokê jî hebûn. ئەوە یەکەمین پیشانگایە لەو شارە دەکرێت لە تورکیا بەگشتی ئەمەش لە هەرێمی کوردستانەوە بەڕاستی ژوورەکانی بازرگانی هەولێر و دۆک سلێمانی بەشدارمان کردیە ئەمەش ئێوە دەزانن یعنی بەشەچین لە میزۆپۆتامیا و هەروەها ئەمە شوێنی گەشتیاریمان زۆرە بۆیە بەشداریمان کرد لەگەڵ حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی پارێزگاری هەولێر و بەرەبەرەتی گەشتگوزاری هەولێر و دهۆک و سلێمانی کە بەوێنە بە ئەندە فعالیەتکەوە گەل کۆمپانیەت خواردنێ و گەشت و گوزاریت هەرێما کوردستانی ڕێژەیەکا باش بەشدارن داش نزیک طريقة في بيشنجهدا كومبانية تركي ونبتايبتي ديار بكر شنيزيك ببينن وبزانن كاتشرا وجدا وحتى بشنت آينده دا بيك وكاري هاو بش بكن بيك وشراكت بكن بيك وكاري بازرگاني بكن چونك براستي هرما كردستان افروكا بيا ناوند بازرگاني بو سرانسري عراق بازارك بهزا امشين كو بيك وكار بكن. Li peşengeyê de her bajar bi cûl û bergên xwe yên herêmî, bi xwarinên xwe ên taybet ên bajarên xwe, bi muzîkjen û dengbêjên xwe çanda bajarê xwe dan nasîn. Niyeta me em kültûra xwe ya xwarinên xwe, spehîtaya wê û girîna wê gelek tarîxî mezin e yani û xwarinên me gelek jî mintiqê de tên nas kirin. Bes hatine ji bîrkirin. Me navê ev bîrkirin çêbe, seb wê me atölyek çekiriye bes ji tarafê jinav ve wê atölye min ve xwarinê xwe hatin ji bîrkirin derê volê em dîsa didîn jiyan dikin, didîn naskirin. Peşengeyê de 58 stand hatin vekirin. Peşenge wê 4 rojên din jî birêve biçe. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.